Naganaobing the ina na thungli mahangai la himakham sa pai mane Congress party hina India government li saikora the mungde Congress party na khamung atamli Okathuili iwithe withaga isinaga yur hina saikora the sakoye shipai na correct 1958 li Okathuili the whole planet li zakshimeikap the draconian law Armed Forces Special Power Act ithum naga area li for 6 months 1950 li promukai saye 6 months adio 60 years ka ere Okathuili ajugun matili AFSPA go ho lo hi mangwa mane lo hiwa yarwi li citizen li protection man mila shipai li protection khami wi lon da ve AFSPA wa asingli shipai na ithum naga yuli kap the pai de on mere suspicion ning khamong kap the pai siksa shipai jili in the court of law mukhira pai mane without the prior sanction of the government of India 70 years li akhana sanction ma mirangai isingara na thumma iling nu me hawta mathi samara lest we forget 1997 li ceasefire mara rang da for nearly 39 years naga ere he lockdown sa thaine aya we media mara pai mane 1958 he the iron curtain descended in naga area mari we parta ga tha hina ithuli sungkham khaine aya we mi khipa mara pai mane in 40 years li aya we journalist akamang ungde Kevin Young London Observer we correspondent India we disamusam bangto da Burma wine shokte kuire we ocha meeting thanung sidala ana metikro pochuri village le bayangai 1960 ilika prasing gomli 5th September li metikro le shipai na balaga pastor le sang awunga le sang mi chadamati akohong rangta mi khaine metikro le 6th September hiba Naganaobing black day the hoye kum gajida metikro we Naganaobing na drama annex ye mi charumuk dam sa pai mane yun sonao angami kaka iradu Nagaland and India the blood and tears like bisan sarai dalite wokhang lemli thangya ge sipai na balaga merna ko tong li simli tung narau Naganaobing ge Naganaobing li church ho ka laga ngayalam pong da mi sakni sak thumna tumi gi chidala pupidi le khanga le tumi ye kibali action khuidele AFSPA na sibali protection meula ava phizona UN li ge bisan sarai dele Congress party na isile sakta thi tu lakka khaide ava phizona aming le sangai tarik village attention sare lakhani thi khaine kibali action khuidele because of AFSPA it's a rules na lakcha khamatha makham kai sinau kumra moji sipai na tumi laga anga kha chiaude kibali action khuidele tanghul sinau long na chi protest hadala sinau long how ko phi it's a rosai na pokte it's a lungam nai mu musun song ka chon rak la pom sai sipai na bedroom ning khun sang daga tumi la daga sai na ali kap tha dawde kibali action khuidele it's a lungam na wuji AFSPA na action bin samman ukhuli Naganaobing tu mi gida saye TANGKHUL yar so jerali amai Congressna thui district council chairman kham jaina ali shau shau mi laga a chere aga to amai bingam lu thui na Nagaland file da bide government of India na pansawe upsolum samphang mane hili chumai khada amai Sebastian Moishang Hongreina our approval nanti taksana kugnalim the like the bisan sarai dele oinam li rashoka jin tum thei simi so ko thum di thang na thum khongnai ne ida da kayang le le phuli mi pingji ko dong hai laga sipai na naw le mi mangali phang sak nature call la khangsi khangche le mi mangali sang sak tisi sanapati and SP ba chaina mai church ko kreti na musam sap thu de CM Ojara Shanghai na IGP bai ani le musang sang mane
Prime Minister letter ke biche na ki shoka Sipai General Concretely action mo khila wachar shambal ku shokai dela 1989 le limam lailak mane ame Sebastian Muishangai na April 19 hafsarna nganang ta New York le baye UN li bahange complaint saye laka ani we pocket money na ko thai ko li ke saye ajira sungda judgment ma mirangai ani na lari ka pide oinam the judgment never come the hi chui bang aspa ba maning la isingara na thuma iling ni mai tam the samre lest we forget Congress party na aspa kwi hraina ithum naga hiwa ithum ga to mai akhama zidale we have scar either physically mentally or psychologically ithum awa bingli sipai wi rifle pan khanga phit jungle puren ka kathak inga nui lak lagoi na jungle put rifle pan meaning mathai mane shaw shaw mi laga khula mai da sitami iwi birthday certificate da mai sitami kaina so kauli musa bai mi thum tam bali yam tawde hi na thum na national themre ajila ceasefire ka sasik ji ya ithum sipai na aspa asingli ka sathe khanai tha da nai mere de aspa he was the most draconian law in the planet the most racist law de Chhattisgarh Jharkhand Maui spring na mi chara kap thadale chili aspa apply sala musamane ishinaka area mangli apply sadale hi ka thawi Congress party hili ithumli mi khanam gasa yang si hang pa hili singara ithum jikta party li vote bi jangsila hi yu the we ta ga sa ga shawane achwa isara rose luingamla ishaw ngara sipai na tumi laga chief khai bingji athum Congress party li vote mi election six jaba kuisam ngani ka da le they must be turning in their grave isingara mathak mai alternative ma lebala aji MP party hi naga yurwi akhamang the singular party aji indo naga political negotiation is singu magada phanga kai re thakta peace agreement phira se jine hi thada sipai wa singni cho jangjing fusila singum haksini chodai re another generation uncertain future le fusila hi thada indo naga political negotiation le framework agreement le support sa de facility sa de le NPF mangde NPF party here it is not a mere political party naga your Saikora people movement ne nation building sa se jine ithum identity ithum nation culture ithum way of life asagavati protect sa se jine preserve sa se jine promote sa se jine hiksa party le mugtong jangsila in Congress party le jangai baye kha ithum yangsi party ne in BJP le jangai baye kha BJP na India here Hindu dua one nation one culture one religion sada the election dele you India have a multicultural multi-religion multi-language ngaleide si sabai dela that is the language of Hitler de 1939 Hitler German have one language one culture one nation sadang BJP ne chimitwi sadele Assam ra sungda se sam sai pai mra sa sadele ithum church me sata mi dele pastor bingli kharai ngo khok laga thimu man me yap ka sadele hiksa party li ka thata support sa jangsi